Hey, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel ya Swaka Chauke TV. Hi bamandla hi vuyelela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber, vanhu hinkwavo lava landzelelaka YouTube channel ya Swaka Chauke TV. Ha khensa. Hi channel ya mina ni ri wexe, I channel ya hina hinkwenu. Loko ku ri na mavonelo mo karhi lama mi nga na mona, hi kombela matisa aka Swaka Chauke TV kwala ka comment section kumbe aka nambara ya WhatsApp ya 076324 9926 kumbe aka Facebook page ya hina ya Swaka Chauke. Hi ndlela yo fana na yale. Iteri fana ranga hi humesa album review ya Benny Mayengani the President before kuma album ya Mr Post kumbe loko se tava hi humeni kumbe before endla album review ya Mr Post. Hi voni ku stava swi ri fair ku ranga hi album leyi nga huma, yi nga ranga hi huma even then ita ka le ya umbirhi leyi nga landzela ku huma. So ntirhi ni endla this video before ni nghena a xikoropeni, ni nge se za ni va late. Yeah, so ita ya vulavula hi tingoma ta Benny Mayengani, like overview ya album, ku album yi ba ku fika kwihi, album yi kahle ku fika kwihi, album yi le ka kwihi, album yi yimisi ku yini. Obviously loko hi compare album kumbe loko hi ku album I hit, hi compare na the previous album, hi compare na the standard of that particular artist, kungari ku because majority of people they can say man anga bang, then wa utsa go anga bang indlela yi abana reason mabo. So nta va la ingoma ya malembe hinkwawo tani ku I title track ka album ya lembe leriwana ngele ka rona ya page number 16 ya Benny Mayengani the President. Aka album leyiwani ku nga na tingoma ta 8, ku na tingoma to hambana, ku na malembe hinkwawo, ku na u ta ni dlayisa, ku na Mnyembani na tin'wana ta ku talatala, na Mangovo kumbe Mngedula Mangovo part 2 leyi bifaku Dr Stall. So a hi ngheneni ka malembe hinkwawo mone tsutsumanyana hi xipidi lexikulukumbanyana ku mi ta kota ku twisisa ku ri why Benny Mayengani a title album ya ku ri ya malembe hinkwawo. Benny Mayengani u kombisa ku every year u tshama ri ku dominating, and yena every year u tshama ri ku beefing, and ku na vanhu vo tala swi nga va tsandza, ku na radio, ku na vanhu vo tala lava nga va mention lava va nga tsandzeka ku ahlula beef ya yena kumbe lava nga n'wi pfalapfala mara va tsandza ku n'wi pfala aza fika la anga fika kona mutla va ri le ku n'wi lwiseni. So I swa malembe hinkwawo se u toloverini mavo. Okay, ka ngoma ya malembe hinkwawo ku na line leyiwani ngo mo ni zonda ntsene, leyi ya malembe hinkwawo ku ri mo n'wi zonda ntsene hi ndlela yin'wana yena u tshama a ri henhla ka music wa ka Gaza. Yi tsandze va xinyori ya malembe hinkwawo leyi ya malembe. Remember Benny Mayengani u tshame a bifa Dr Thomas Chauke ka loko a sungula ku ti thavitra Dokodela Mayengani wa ni vavisa, Dokodela Mayengani wa ni patlanya, President Mayengani wa vulavula. Benny Mayengani di fiki di tivitana doctor ku ri already ku na doctor ka music wa Xitsonga hi lembe leriya ra 2012 or 13 if I'm not mistaken. Yeah, hi lembe ra 2013 if I'm not mistaken. So swilo leswiya swi kombi kahle ku Benny Mayengani di delela Dr Thomas Chauke hi mhaka ku already a ku ri na doctor mara do di fika di tivitana doctor. So di kombisa ku ni tshame ni bifa na vo xinyori swa malembe hinkwawo ku ri swi tsandze na vo xinyori, va gungulini va hala na hala ni va bifini mina a na mhaka I swa malembe hinkwawo. That's who I am. Hi tsandze swikhulu swa Radio Bantu, Radio Bantu ku vulavula hi Munghana Lonene FM, swikhulu ku vulavula hi vanhu vo fana vo James Xikwambani, ku vulavula hi vanhu vo fana vo Sis Rose. Ma swi tsundzuka ku previously Benny Mayengani dia chingela di ending nghena ka live ka Facebook dia chingela Sis Rose, Mr Xikwambani di va landi straight aka ngula ya vutivi va fika va phikizana tlhela deta di va bifa. So la di bifa radio straight ya Munghana Lonene ku ri Radio Bantu ku ri radio leya ku ri yi controlwa hi vanhu, yi controlwa hi ti emotions ta vanhu, a ko va radio ya ku I radio
i radio leyi controlaka hi emotions ta vanhu, so i radio bantu hi ku ya Benny Mayengani hi se xa delela ma vona. Okay, loko se ri cinca risimu ri ku teka mboma ndlopfu wa dya mboma, like la swi open di va la Mr Post wa ka ndlopfu, so di vula yena ku ndlopfu le ku beni hi mboma, receive mboma leyi ni ku baka yona ma vona. And then di ku lembe na lembe hi va dyela bodleleni la u ringeta kombisa ku ri like tinqambi ta ku fana vo Mr Post na tinqambi to tala na tin'wana to tala, mara ximunhu wa twa kule Mr Post u va dyela bodleleni leswaku ri ye u va a ri le ndhawini ya sharp la nga koho, u va vonela bodleleni, so mali sa kha va vonela munhu a bodleleni ku ri le ku enjoyeni vo va le ku xanisekeni, so malembe hinkwawo mi tshama swi ri so hi ndlela yo fana leyo. Hi tigigi ku nga va ku ri tigigi, ku nga va ku ri timhaka ta ti-hit hi ndlela yo fana leyo, because ma swi tiva ku ri Benny Mayengani hi ti-hit hi tigigi u va ri le henhla ka tigigi ta Mr Post hi ndlela yo fana na ti-hit u claim ku ri ye u na ti-hit ta ku endla ta Mr Post malembe hinkwawo. Ivi fika ka line yin'wana ya ku hello my nigga, what's up my dog, wa yimbelela kumbe wo vulavula. Benny Mayengani di kombisa ku ri Mr Post a nga swi koti ku yimbelela, u yimbelela ingaku u vulavula ma vo. So that hi swona leswi nga motivate ku ri ku va ku ri na that line aka ngoma ya Benny Mayengani. Miyelani mi nga rili vananga, swa vutlambi a swi tluleli vananga, miyelani mi nga rili vananga, swa vutlambi a hi Swikwembu a swi tluleli. Munhu wa Swikwembu aka music wa ka Gaza loyi a tiveka kumbexana a nga duma i Dr Joe Shirimani, loyi a tirha na Benny Mayengani the president. So Benny Mayengani a di bifa Dr Joe Shirimani ku ri mi nga vi na problem vaseketeri va mina, vananga dula vaseketeri va Joe, mi nga vi na problem vaseketeri va mina hi mhaka ku Dr Joe Shirimani ni tirhini na vona, mara a swi vuli ku no va ta ni tlula hi music kumbexana va ta va na ti-hit ta ku tlula mina loko se va ta humesa hi December kumbe minkarhi leyi va nga ta humesa hi yona, ma twisisa. So it's a direct beef to Dr Joe Shirimani na Dr Joe Shirimani lava nga koho I believe ku ri va swi twini ku ri laha di va bini ma vo. And then masagwadi ya tinqambi leto dyoha ya di nghenisini na line yin'wana ku na masagwadi lamawani masagwadi lama ma tinqambi to dyoha. Lembe leri ngele ka rona Mr Post u nominatiwile aka tinghoma ta aka award ta Munghana Lonene FM. Ku na tinqambi ta ku hambanahambana leti nga nominatiwa aka ti-award ta Munghana Lonene FM. U ringeta ku kombisa Benny Mayengani, u ringeta ku kombisa ku ti-award letiya i ti-award ta vanhu vo dyoha, like useless, because remember Benny Mayengani u tshame a complaina hi mhaka ya ti-award ta ka Munghana Lonene FM, a sola sweswi a nga solisa so wa ha tlhela vuya futhi ku ti-award letiya ta ka Munghana Lonene i ti-award ta vanhu vo dyoha tela ntsena ma vo. And then a rhumela vanhu lo biha a ku lava peace lo biha, so di kombisa ku Mr Post i munhu wo biha di kombisa ku Mr Post i munhu wo biha. Ma swi tsundzuka ku ka malembe ndzhaku a dingweta na Teddy Bear, di kombisa ku Mr Post u bihini and u rhumeli vanhu ku ri va ta va xavelela Benny Mayengani ku ri u lava peace. Mr Post a ku u kombela peace ku ri vutomi byi ta kota ku ya mahlweni hi ndlela yo fana leyo. Then line yo hetelela ni nga yi tsala ka Gaza ku hava tinqambi ko wa mitirhi ku nga hava, so Benny Mayengani u kombisa ku tinqambi to tala leti nga le ka Gaza a hi timhaka ta ku va nyikiwini, i timhaka ta ku ri a va na xo xi endla kumbe va hava xo nghenisa hi xona mali kumbe a va tirhi. So that's the reason why Benny Mayengani a kombisi mahungu ma ku fana na malama. And then ya ka ngoma ya Mangovo part 2 Xingendula or Xingendule, the one it's a direct beef to Dr Stole, and na Dr Stole a aware ku ri beef leyi le kuteni, because khale kha swi vuliwa hi Benny Mayengani ku beef yi le kuteni hi ndlela yo fana leyo. Ngoma leyi loko yi nghena yi ni tsundzuxa ngoma yin'wana ya Benny Mayengani i le ka album leyi Benny Mayengani a nga release hi 2014 loko Prince Rangana a sungula ku va na studio kumbe a sungula ku tiyimela. Ngoma loko yi nghena yi ri ni ri yoko 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 ka biyoko, ni ku yoko 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 ka biyoko, hatlisani mi ta ni hetiso mi ta sala mi hanya n'wi va nga vanene, hatlisani mi ta ni hetiso mi ta sala mi hanya n'wina mi nga vanene, langa dlaya mpapa na manana a khumbula ku sa pfumala kaya. Ivi then hi nghena ka ngoma ya Mangovo part 2 kumbe Xingendule,
intsundzuxa ngoma leyo loko yi nghena intsundzuxa ku nghena ku fana na album na ngoma yin'wana yi nga tlangiwaka ya vayuda yi nga tlangiwaka album ya 2014 leyi nga tlangiwa hi Benny Mayengani na Prince Rangani va ri 2 loko Benny Mayengani na Prince Rangani va ku huma ka Dr Joe Shirimani. Ngoma ko loko yi nghena ka album ka ngoma liya yi ri niku yoko 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 kapiyoko niku yoko 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 kapiyoko hatlisani mitani hetiso mitasala mi hanya n'wina mi nga vanene langa dlaya papa na manana akhumbula ku sa pfumala kaya. The sound elements that are there on that particular song as we speak, if you can go compare this current song ya Mango Part 2 ne the song that I'm talking about, same elements, same sound, kungo hambana the arrangement that the instruments, but same flavor, everything. I can tell you Hlausikiza before atlanga this song we are atlanga that song. Why? Benny Mayengani I munhu wa ku loko ala ku tseketsela una tingoma ta yena una that pace, like everyone una pace ya yena a famba a swi ku famba ko, so va teka ngoma leya ya vayuda va vuyisa even then va cinca lana la, which is not a bad thing because it ingoma ya Benny Mayengani. So yiri kuna line leyi nga yi underline ya 1 leyi before Dr Sithole yingo ngoma yako leyi anga yi tlanga Dr Sithole o vona ngoma yin'we leyi anga yi tlanga hi nkarhi wa lembe ra tindzwana, so and so u tivitana legend kanjhani because o vona xihitani xin'we and gaza yi kwatini mhaku delile Benny Mayengani a tlhade na kokwana Chauke leswi a se dirhamba na kokwana Chauke va va nyipini yo ka va nga fit ku va ka yona hi ndlela yaleyo Benny Mayengani. So but it's a beef, and beef leyiwani yi painful especially ka loko u yi twa from a distance you can say ha a nchumu, but loko beef yi ta va yi langutana ho straight, trust me a yi nandzihi beef. And xo vava I ku Dr Sithole hambi o lava ku tlherisela beef ka Benny Mayengani a ni tivi ku ya yi tlherisela njhani because a ka ha ri munhu loyi a nga relevant ku fika kwalano aka tiqambi ta ka Gaza, na loko ho hlaya tiqambi ta ka Gaza swi nga endleka hi n'wi rivala Dr Sithole hi n'wi jump ma swi vona. And then ivi se ya ka ngoma ya ku fana na u ta ni dlayisa, u ta ni dlayisa I risimu leri ri nga rhanga ri huma hi clip, vanhu vo tala va kombisa ku ri ku yiviwe ngoma yo karhi ya qambi yo karhi, I think a ku ri qambi leya Khalanga. Ngoma liyani I continuation yi twala yi ri continuation ya Magic. Nuna wa mina mongzonda ntsena wendla magic, dali wa mina mongzonda ntsena wa swendla swilo we. Because leyiwani ya u ta ni dlayisa yi ri u nga byeli vanhu ku ri swa nandziha u ta ni dlayisa. Mana mina va ni sengele masi na ha ri ntsongo, yeah, so se va tati chukela va cheli chukela ro tala va swi vitana sweet chili van'wanyana. This song bafowethu I risimu ra ku ra rhuketela ra Benny Mayengani, which is the same as hey hi kombela xikhale xi vuya, hey hi kombela xikhale xi vuya, wena gada nsati wa wena na we gada nuna wa. So Benny Mayengani I qambi ya like kusukela kwele amasunguleni ma vuqambi bya Benny Mayengani, we're not surprised ku ri hi kuma risimu ra ku fana leriwani because Benny Mayengani I munhu wa ku u tlanga tinsimu ta le gigini, u tlanga tinsimu ta le mabyaleni, a hi munhu wa ku tlanga tinsimu ta u ta tingisela u tshama na vatswari nkarhi wun'wanyana a hinkwato leti u nga ta tingisela u tshama na vatswari. Ni nga mi kombisa hi Magic yona hi yoxe, ku na part yin'wana yi fikaka yi ngo nuna wa mi wa swi endla swilo wa tlhokonyota u endla Magic, something like that. So that's who Benny Mayengani is, ma vo. So we are not surprised, but risimu ro hi roxe ri kahle, ko va ku na beat yo hi yoxe va tlhela va yi teka ka the very same song ya Magic. I feel like swi hi komba kahle ku va le ku create swilo swintshwa through aka that song hi ku twisa ka mina. And then ku ya va na ngoma ya ku fana
na Mnyambane is a hit. Trust me, Mnyambane is a hit. And Mnyambane yo le nga ta hlupha aka album ya Benny Mayengani the president. Mnyambane is the hit. Yo le nga khoma album. Kuri ku ya mina na album le. I fane yo twa ku Mnyambane. Because album liya ya twala ku ina ti hit, but Mnyambane yo na the toppest hit. Letin'wana to hype maka ku iti beef tsena atovana that thing, because the same as Malevi ya ingoma ya Malembe hinkwawo yinge kufana Mahlasela ni tlanga kufana Mahlasela, it's more or less the same with Mahlasela. So akuna ka album leyi akuna switshwa leswi nga creatiwa. Let me be honest with you, akuna switshwa leswi nga creatiwa. Ko va na improvement ya ku Hlawusikiza u chaye R1 ne a endla swilo R1 if atle akota ku swi mixa R1, mara if swi balance na ti instruments ta kota balance ti right, everything's right, but aku creatiwanga nchumu switshwa la ka tingoma letiya handle ka Mnyambane yo le ntwa nga ku va create va tina na switshwa aka yona. The rest of the songs va tangi na swilo switshwa ndlela yo fanele, mara ni nga vuli ku album ayibi. Album ya ba ayeni ya twa album ya Mr Post, ayeni ya twa ti album ya Juan Soul Makam leyi nge le kuteni, ayeni ya twa album ya Mayanda, and then za tlhela hi vuya kwala aka radio ya hina, aka channel ya hina, aka TV ya hina. Hi ta kota ku va hi analyze kumbe hi pima ha ta tlhela hi pima tin'wana ta tingoma ta Benny Mayengani the president loko hi kuma minkarhi hi ndlela yo fanele. Minkarhi va le ku subscribe ne.